अहानबदा मरुइबा पाव एटी लुसिंगबा फाखिबगी इहौना तंपाकता लानबुंग ओले असम कानल सीबीआई ना गुवाहाटी द पुखरे मसी फाउदा लेंगाक सेमदबा मियामना कन वाफम थमलकले इजियम अमजुना कंडेम तोरकले अंगांग अमा अरुबा फिबम दलाई कन्नरी हादि इंडिया लेंगा की माइके खाइबा थौसिल असि अमा तोइना थेंगनमिनबा मथौ तारे हाइना अमुकोना फोंदोरकले फाजिन किबा तेंगोलोय सिंह थादोकदबनी हाइना एमएलए कुन मंगाना गवर्नर उनादुना तक्सिनख्रे मतंग सादबमदि मथोंग होंगदबा थौंग हाइना लोकेशोरना फोंदोरकले इसाउ मायोक नरिबा सिंगी अवाबा कोकनना बथबक पाइखतपियो हाइबा वाफम अपील तोरकले हेमंत कुमार निंगोबगी वायल कति फोंख्रे लो ग्रेजुएट लोइरगा यूपीएससी गी एग्जाम थानी हाइबा पांथोय फोंदोरकले अमदि रिलीफ कैंपता लेरमदबा सिंह आईडीपी लिस्टगे कक्थतपिरे हाइबसी हक्सिन लफम थोई हाइना नुपी मरुपना फोंदोरकले खुरमजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मिटेंग ताबिरिबा अमदि ताबिरिबा सिंहबो पुष्परानी लाइसोमना तराम नौसरी मरोइबा पाउसिंग मियामदा सदोम पिजरी अरामबाई टेंगोल की लुसिंगबा अमा ओरिबा असम कानल नहानो मिदांग सिक्योरिटी फोर्स सिंग फाखिबदगे मणिपुर की तंपाक की मफम पुमनमक्ता हौरखिबा मियाम इहौना तंपाक पुंबा लानपुंगा पांखक ओइरे खोंजंग लोइसिंगना सिक्योरिटी फोर्स का चावना मुनबा थोक्तुना असो अपन कया याउफ्रे नहानदगी हौदुना संसलखिबा खोंजंग असिगी मखा तारकपोइना ngarangsu तंपाक की मफम कियादा पाक्तकनना मियामना लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनखि अना अयेक मई इसिंग इपावी थबक अमदि लाइनिंग लाइसोनगा मरी लेनबा थौदो वाथोक खक्ता नतना अतई अतोप हिरम पुमनमक थिंखि फाकिबा अरामबाई टेंगोल गी लुसिंगबा कानल अमदि महाका लोइनखिबा मियोय मरी अदो थादो उ हाइबा डिमांड तौरदुना अरामबाई टेंगोलना लाउथोखिबा नुमित 10 गी बन असिना महौसागी पुंसिदा यामने हेना अकाइबा अमा ओइरे मसिगी सुमथक्ता इरांग असिबु लाक्सिननबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तंपाकी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा मतम कक्तबा कर्फ्यू सलाइखिबदा नतना मोबाइल इंटरनेट सर्विसिंग सु थिंजिंदुना थमखिबनी ngaraंगी ओइना उरिपो कांगसुफ रोड खुराई लमलोंग तिदिम लंबी अयांग पल्ली लंबी न चिंगबगे मफम क्यादा मसिंग यामलबा मियाम थोंगनरक्तुना लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिनखि उवा फैजिंदुना अमदि तयार मई थादुना लंबी थिंगबा खक्ता नतना तटा ट्रोक्सिंगदा यामलबा लेबाक होंदुना पुरकलगा लंबी मयाइदा हैदोकलगा लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिनखि ngarang numidang athengba phawbada mafam kyada khongjang loi amasung security force singa munaduna tear gas samadi mobom kapagi makhol takhi numidang gi matamda su imphal gi maroiba lambi singda maira pai bising thoknaraktuna maira gi rally kya sanakhi nakal amaromda mapanda leiba MLA sing manipurda mu halaktuna tha sigi taragi nuthel pung taruk phawbi manung district lenga semgadabani मदुना ट्रोबरी मखोई की मथक्ता सुमियाम गे कन बई हौ लाकलगनी हाइना नुपी लुफ कयाना माइके कियादगे फोंदोकनरकली वाफम असिमा खुराई अपुनबा लुफ की एजुकेटिव मेंबर ओइरिबा डॉक्टर के उत्राना खुराई लमलोंगता पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबा अमदा फोंदोरखिबनी सेरक्सिदा कंगलै मदर्स मूवमेंट के प्रेसिडेंट चनु लैमना खुयेक पिदुना थादोरकपा चेरोल अमना हाई लेबाक की कथोकलबा इचासिंगना ngasimak अवाबा तारबा मतमदा गवर्नर दा होम मिनिस्टर दा प्राइम मिनिस्टर दा वाहई अमा फावबा हाइदना मपान सत्खिबा MLA खुदिंगमक ngasiगी मनुदा हलकलगा था असिगी तरागी नुमिदांग पुंग तरुक फावगी मनुदा नोबलेंगाक अमा सेमगदबनी मसिदा सेमदबा तारगदी लेरिबा MLA सिंग मणिपुरदा खोंगोल ताबा यारोय लोइना अकनबा खोंथांग कया पाइखलकनी मसिगी सुमथक्ता IPS गौरव डोगरा मणिपुरदगी ट्रांसफर तौखो मणिपुरदा महक थंबा यारोय हाइबा वाफमसु यावरी
अमरोमदा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI इन्फॉर्मेशन सेक्शन ना थादोरक चिरोल अमना हाई मणिपुर थोलिब इरांग असिगी मनुंगदा तोंगान तोंगानबा क्रिमिनल गी ओइबा थबक थौरम कया चथखिबा अरामबाई टेंगोल गी मेंबर अमा CBI ना एयरपोर्ट तगी फारे महाक फाबगी मरिक चुंबा वाफम सिंह अदुसु महाकी इमुंग मनुंगदा खंगहनख्रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना खंगहलकपा मतुंग इना मणिपुर दा होखिबा कुमजा लिसिंग अनि कुलहुमदोई गी मे थादगी हौरगा थोकलिबा इरांग असिगी थिजिन हुमजिनबगी थबक CBI ना पाइखतुना लाखिबनी मसिदा हेना मरिक चुंबा अचुंबा वायल फंगनबगीदमक मणिपुरगी केसिंग असि गुवाहाटी दसु मांगजौनना होंख्रबनी मसी मणिपुरगी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम येंगलगा पाइखतखिबनी मरम असिना अरामबाई टेंगोल की फारबा मियोय अदु इम्फालदगी गुवाहाटी द पुरे लोइनना महाक मरी लेनेबा कोर्ट पुथोलगा मखा ताना थिबो हुमगी थबक सथनबगीदमक पुलिस कस्टडीदा रिमांड लौथरगनी हाइरे खम थेंगना वानरिङै चेरक्सिदा असिगुम्बा मिफा मिफुनगी थवंग असि मथोंग हुक्तबा मदि यामना मतांग सादबा ओइना थोकले मसी सुंगतौ तौबा यारोय करिगुम्बा तौबा ताराबदि मदुदा थोलकपा खुदिंगमकी टेक्सा लेंगाकना पुगदबनि हाइना खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA थोकसोम लोकेश्वरना फोंदोखरे कांग्रेस की MLA अनि यावना रूलिंग पार्टी अमदि रूलिंग पार्टी का सत्मिनरिबा पार्टी की MLA पुन कुनमंगा नंगरांग गवर्नर अजय कुमार वाला उनरुरबा मतुंग थोलकपदा पाउमिसिंग उनबदा वफम असि फोंदोकलदुना हाई मणिपुर पुंबदा वाबा याबा वादुना लाक्लबा सिदा मिफामी पुनगी थौदोक्सिनसु हेना तंगदु लेतादबा इंगतपा पुरकपा ngamloidaba mami amasu oihale loinana state asida ingtapa hanjilakpa yadanaba India lengakna silibasi karigino haiba wahangsu hanglakli arambai tengolga governor ga suma mangthakta wari sanakhiba leire amadi lana maram oiduna khulngaknaba paikiba khulai singsu governor na order tholakpadagi pikhatkhre tangdu leitana khulai paidana leirabasida matang sadana asiguma thong sathabasi laibak thibani singdana free thadokpa tamdana hena taksin basi tawbiganu phajin khibasi 80 oibagi phaba oiragadi matamdugi leibak ngakpa yauribasing home minister home policy makhatana pisari Home Secretary GGP amadi lengak pada yaukibasing bulak phapam thoi nahan phajin khiba arambai tengol AT gi mioi asi kari gi phari bano hangbada governor na CBI case ka mari lenana phabani sabsaba khangba ngamje haiba wafam thamlakhi CBI case ta phari basi sabsaba kari case ta phari bano haibada haidorakhide numit kharani leraga lauthorak pasu ye haiba wafam governor gi maikaidagi thamlakhi महाका सत्मिनरंबगी फाजिन की बमरी असी CBI केस ता सेनते हबी वाफम थमलखी सिक्योरिटी फोर्सिंग न मखा ताबा स्क्रीनिंग तौदुना थोइदोकपा केस ता सेनरमद्रबदी थादोरकनी AT न हंदक थोखिबा इसिंग इसाउदा अहिंग नुंथिल खांगदुना तौखिबा थौदांग अमदी इसिंग न थुमजिनदुना अनाबसिंग लायंग बयाद्रबा जेमनिस्ता मखोइना पांखिबा मतेंग थागतनिंगाइनि हाइबा वाफमसु थमलखी हाइरे Governor Unaba Yaruba Lamlai Esigi MLA Khongban Tabam Ibomjan Hai Phajin Kibasing condition amata yaudana thadorakadabani haiba wafam sing thamki hauzik phawba maram amadi kari case ta pharibano khangdriba sida CBI na clarification pigadabani AT gi mayokta leiba amadi AT ni haibagi phaba nate AT na handak thokiba ising isauda pangkiba mateng pumnamak singthaningai ni CBI case ta senabagi damak kanan phabani amadi makoi mari mahaka satminarambagi phabani haiba wafam governor gi maikaidagi thamlakhi hairi governor unaba yaruba khangabok ACG MLA Surjakumar Okram na hai AT gi miyosing adum unaduna lai nahan phariba sidi CBI case amagi phabani adubo hauzik oriba Manipur gi phibam asi miphami punchatabasi Miyamna yamna penadre yaraga difajin kiba ngangsing thadokpiu haina pressure toramki mahak na hai CBI si makhoi gi makhada leite harabasu center dasu sidasu japmana balengak pairi governor su center dagi khalakpani maramaduna phajin kiba sing kari gi phari banu haiba leibak miyamda asengba chumba khanghalu haiba wafam
थमलमखी हाइरे ngarang governor unaba yaruba BJP gi MLA sing ya school AC ki TA Seitabarta Khurai AC ki L Susindro Andro AC ki TA Syam Kumar Thongju AC ki Thonga Biswarjit Kairau gi L Rameswar Lamlai gi KS Bomsa Singjamai gi Yumnam Khemchan Lamsang gi S Rajen Konthaujam gi Dr S Rajen Sagolban gi RK Imo Langthaban gi K Syam Nauria Pakhang Lakpa AC gi SKB Mayang Imphal ki K Robindro Thanga ki T Robindro Kumbi ki S Premchandra Hairo ki TS Radhesam Hyanglam ki Y Radhesam Nambol AC ki TS Basanta Kumar amadi Nungba AC ki Dinganglung Gangmai amadi Congress Party ki MLA ani Khunjakpam AC ki MLA TS Lokeswar amadi Khangabok ki Surja Kumar Okram Yauki Loinana National People's Party ki Oina Wangoi AC ki MLA KS Loken Ketugau gi Seknur Hassan amadi Kaksing gi M Rameswar su yauki State asida operate toriba kuki khulai paiba lufsinga taunari basu agreement asi renew tawdana ba maite alliance ki maike dagi Union Home Minister Amit Shahada aiba jerol thaduna khangan tre Union Home Minister Amit Shahada thaki ba jerol asina hai su agreement ki makhada operate toriba kuki arm group singna pirak liba khudong thiningai oiba akiba kaya asida central government ki maikidagi matik sab action amata lokhataba asida nungai taba fawi haiba group sing asina state asigi shanti tangdu leitaba security free movement development effort amadi community progress sauna territorial integrity da khudong thiba kaya pirak labasu haiba sing asiko hananaba central government ki maikidagi mathau taba thabok sing lokhate haukiba sahi lising ani nipandagi kuki militant group sing asiga ceasefire agreement chathakraba matungda loop sing asina terror ge oiba thawong kaya leptana sathari central security force na haiba sing asida mijang sanglabasu kuki militant sing asina su ground rule sing thugaiduna terrorism ge oiba thawong kaya sathari kuki militant group sing asina mi hatpa kinep tawba Nam haduna sel khaiba asok apan nanghanba ambush tawba miya marakta khulai puduna chatpa tax khomgatpa security force yauna tai group sing amasung miyam de attack tawbugi thawong sing leptana sathari loinana makhoi gi oiba sovereignty government ama run tawnana ba honari makhoi gi memorial sing saba firan singkhatpa khulai paiba kedar sing adugi ferret pangthokpa khulai yauraga amasung yaudana uniform da sathok sasin tawba yauna makoina apamba mafam sing do operate tawri loinana state ki development activity sing yauna atei hiram kya da yet apan kaya piri haba mafam sing chu yauri India lenga ki maikei khaiba thausil asibo aikhoi amata oina thengnaminaba mathau tare maram maduna lamdam asigi leiba ki thogai pubiri ba pumna magna oirakli ba phibam asi kupna khantha minaraga to lawpham thokpa isa isa gi chanaba thodang lomina duna khongjang sangsin minarusi haina All Manipur United Clubs Organization amuko na phongdorakli amuko poirei leimarol amofa kohar amadi MSF ki convener Pratap Lesang Themna Khuyek Piduna Thadorokpa Cherol Amana Hai Lup Manga Asina Hausi Manipur da Thok Haliba Mipha Mipungi Aron ba Thausil Asina Ohelakadaba Singda Nungnang ba Poi Iramdam gi Miyamna Mikupna Hom Singna Lebaki Thodang Yaminasi India lenga ki Thausil na Manipur da Ingtapa Amadi Tungkoina solution ama purakpagi mahutta Manipur Miyambu Thawoina Leng Utpa Ngamdana ba atamna na sinba aranba thausil ama satharabra haibasi yamna mayek senglakli wafam asigi mayek larabu khudam haibabu nahan arambai tengol gi lusing basing phajin khiba asini Manipur da tholiba natural calamity na haibadi sing isauna awaba piduna hena sathiba awaba ama mayok na haliba tanja asida Manipur gi miyam amabu humanitarian assistant pibagi thabakta mangjal thana sangsinduna
अचौब मतेंग पीदुना लाक्लिबा टेंगोलोई अमदि मखोइगी लुसिंगबसिंगनी अवाब तारबा मियांगी मतेंग पांगनबगिदमक चथोक चसिन तौरिबा अरामबाई टेंगोलगी लुसिंगबसिंग फाजिनबा मतमदा अरामबाई टेंगोलगी मसिंग यामनुबा यूनिट सिगी मेंबरसिंग मई हौना सावरकनी हाइबा वाफम फोंदोखी सही असिगी हौकिबा अप्रैल 19 मणिपुर लेंगाकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेम फल लाउथोखिबा ISSLC एग्जामिनेशन 2025 CGPA 10 फंगदुना मकोक थोंगलखरबी महिरोई सिंगी मनुंगदा लिटल फ्लावर स्कूल की महिरोई खांगजाक पम पांथोई सनासु अमनी हाइब एग्जामिनेशन असिदा सब्जेक्ट खुदिंगमक्ता ग्रेड पॉइंट 10 फंगदुना महिरोई पुमनमकी मकोक ओइरखरबसिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा KS पांथोई सनाना महाक असी लो ग्रेजुएट लोइरगा IAS ओइननबगिदमक UPSC की एग्जामिनेशन थानिंगी हाइरि वांखई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेरिबा वार्ड नंबर 21 की नोंमईबुंग एरिया वांखई अंगोम लेकाई अमदी लोनबा एरिया सिंदा होकिबा मे 38 दगी हौरगा इसिंग इसाव असि हौजिकसो असुम मायोकनदुना लेरि मसिदा मरी लेनबा सिंग अथुबदा मिडियम संगबियु हाइना माइके असोमगी मियामना अपील तौरकले सना लेपाक पाउसे की एडिटर ओइना मतम सांगना थौ पुरंबा हेमंत कुमार निंगोम्बना नौना पुथोकपा नुंथेलगी पाउसे वायल कति ngrang ahan boina फोंबगी थौरम कैसामपाता लेबा पाउसे सी ऑफिसता पांगथोखरे पाउसे फोंबगी थौरम द एडिटर गिल मणिपुर EGM गे प्रेसिडेंट खोगेंद्रो खोमद्राम ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुगी प्रेसिडेंट असेम भक्ता पाउजेल गे एडिटर रंजित अमदी सीनियर जर्नलिस्ट बोर्जेंद्रो निंगोम्बना अथोइबा मिथुंगलेंग सिंह ओइना सरुक याखी पाउसे फोंबगी थौरम असिग मरी लेनना एडिटर हेमंत कुमार निंगोम्बना पाउमी सिंह द हाई महाक तोंगान तोंगानबा पाउसे सिंह द सही कुंथ्रा हेना थबक तौरकलबा मतुंग इसागी ओइबा पाउसे अमा पुथोकनबगी वाखलोन असि हंदकते इकुई कुइदना लाखिबनी मसिदा अवाबा नुंगाइतबा थौदोक कया थेंगनरबा मतुंग सिंगनबा अमगा लोइनना होनरकपदगी ngasiगी फिवम असि यौबा ngamlakibani haina phongdokhi अरामबाई टेंगोल की लुसिंगबा कानन फाखिबगे मायोक्ता संगसिलिबा खोंजंग असिबु लाक्सिनबा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सना टियर गैस कापदा अंगांग अमा सोकपदगी हौजे रिम्स हॉस्पिटल दा अरुबा फिबमदा लाइकनरी थौदो असि ngara नुथेल पुंग अनिरोम तारकपा अद्वाइदा पावसे मखाताना तामिनसे थोखिबनी खोंजंग लोइसिंग अदु तमना सेंट्रल फोर्सिंग अदुना मोबम अमदि टियर गैस कापसिलकपदा कैसामपाट कोंजेंग हजारी लेकाइदा लेबा मसागी युमगी थोंगालदा लेबा अंगांग अदुगी मखोंगदा पानखिबनी मदुदा अंगांग अदुगी खोंनिंग थौ अदु खुदक अदुदा काइखि लोइनना हौजिसु अंगांग अदुगी ये थंगबा खोंबी ककपा याबगी फिबमदा लै हाइरे सोलबा अंगांग असिंगी ममिंग अनिस हुइड्रोम सही 19 महाक मोनिस हुइड्रोम अमदी अनिता हुइड्रोम के मसानु पानी हाइरे मणिपुर पुलिस साउना
CBI की टीम अमना अरामबाई टेंगोल की लुसिंग बसिंग फाखिबदो थुबो मतमदा कंडीशन अमते यावदना थादोरकदबनी हाइना डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट DPF के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन लोंगजम जयकुमार ने फोंदोखरे वाफम असी ngarang wangkhai ningthem pukri mapal masinda leiba DPF की ऑफिस ता पांगथोखिबा पावी मिफम अमदा फोंदोखिबनी पावी मिफम असिदा जयकुमार ने मखाताना हाई हौजे हौजे मणिपुर दा थोलिबा इरांग असी PR लेंगाक लाख्रबा मतुंगदा लाक्सिन मंगमगनी हाइना सेंटर गवर्नमेंट ना थमजिलखिबनी अदुबु इरांग असी लाक्सिनबगी महुत्ता हेना दुम कनखलकपा हाइबदु ओइरे सेंटर गवर्नमेंट ना सथरकलिबा थवंग असी मणिपुर की मियामना पेनद्रे मरम अदुना अथुबा मतमदा मणिपुर दा इंगतपा पुरकनबा होनाबियु लेबाक मियामना अरामबाई टेंगोल की लुसिंगबसिंग थादोरकनबा होनबदा संगसिलकपा खोंजांगसिंगदा रीजनल पार्टी अमा ओइरिबा DPF की माइकेदगिसु अंगंबा मतेंग पांगनी हाइना फोंदोखि अरामबाई टेंगोल AT की आर्मी चीफ असेम कानन यावबा टेंगोलोय मंगा फाजिनखबी थवंग अदु अथुबा मतमदा कंडीशन अमते यावदना थादोरकदबनी मदु नत्रबदी मियामगे चोबी हो लाखनी हाइना पीस एंड इंटीग्रिटी कमिटी क्यामगई पिक्की माइकेदगिसु फोंदोरगले मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल थंबगी अहोंगबा लाखपा उद्रे मणिपुर की मियामना मायोगनरिबा अवाब पुनमक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खंगसिनदना लेथोकपा सिमक थमोय सोकनिंगाइनि हाइना कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी जयराम रामेशना फोंदोखरे मणिपुर की हौजी ओरिबा फिवम असिगी मतांगदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X दा जयराम रामेशना थागलकपा पोस्ट अमदा महाकना हाई हौखिबा पुंग कुनमरी रोम असिदा मणिपुर की तंपाकी इम्फाल ईस्ट वेस्ट थौबाल काक्सिंग अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सिंग दा इरांग थोक्तुना स्टेट असिगी मियामना मखल क्यागी अवा सैथेंग मायोकनरी अरामबाई टेंगोल की लुसिंगबा अमा फाखी हाइबगी वाहौदगी मियामगी हौ लाक्तुना मणिपुर दा अमुहाना इरांग थोक्तुना एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदगी तंपाकी डिस्ट्रिक्ट मंगादा इंटरनेट सर्विस थिंगबा यावना ऑर्डर कया थोखिबसु लैख्रे हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोय की फेब्रुवारी दा BJP पार्टी ने स्टेट असेंबली मिखल दा मेजॉरिटी फंगदुना लेंगाक सेमखिबनी अदुबो लेंगाक हेक सेमखिबा था 15 फाद्रिङै कुमजा लिसिंग अनि कुलहुमदोय की मे 3 दगी मणिपुर मई चागलखिबनी मणिपुर दा थोलिबा इरांग असिदा नुपी अंगांग यावना मिचम मियाम क्यागी ममल यामलबा थवाई कया अमसु मांगख्रबनी मसिदा नतना लाइसंग कया अमांग ताहन खिबता नतना मियोय कया अमसु मयुम मकई थादोक्तुना लांजेनतुना लैरिबनी मणिपुर की इरांग असिगा मरी लेनना यूनियन लेंगाकना कुमजा लिसिंग अनि कुलहुमदोय की जून मरी दा मेंबर मरीना साबा इंक्वायरी कमिटी अमसु सेमखिबनी अदुमोइनमक कमीशन असिगी रिपोर्ट पिखलकपगी मतमदी अदुमक सांगदोक्तुना थमली ख्वाइदगी नौबदा चलिबा चही असिगी नोवेम्बर 10 फावबदा कमीशन असिगी रिपोर्ट पिखलकनबगी डेडलाइन थमखिबसु लैख्रबनी कुमजा लिसिंग अनि कुलहुमदोय की ऑगस्ट अमदा लेबा असिगी सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर की ओरिबा फिबम असि कॉन्स्टिट्यूशन मेशिनरी मपुंग फाना ब्रेकडाउन ओइरे हाइना ऑब्जर्वेशन पिखिबा फावबा लैख्रबनी अदुबो मणिपुर की मतंगदा लेबा असिगी प्राइम मिनिस्टर ना वहाई मचेत अमा फावबा हाइदबा मखै इरांगी सैथेंग मायोकनरिबा स्टेट असिगी कनागुम्बा मियोय अमतगा उन्नदनबा थैदुना लैरखिबनी मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल थमनबा इंडियन नेशनल कांग्रेस ना डिमांड तौदुना लाखी अदुबो कांग्रेस ना स्टेट असेंबली दा चीफ मिनिस्टर की मायोकता नो कॉन्फिडेंस मोशन पुखलगनी हाइना लाउथोक्त्रिबा फावबा PR थमनबगी डिमांड अदु नाथैरदुना थमखिबनी मसिगी मतुंग सही असिगी फेब्रुवारी 4 दा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौदुना फेब्रुवारी 13 दा PR थमखिबनी मणिपुर की हौजे ओरिबा फिवम असिदा प्रेसिडेंट रूल थंबगी खेनबा अहोंग बथोइना उबा फंगद्रे स्टेट असिगी गवर्नर फावबा एयरपोर्ट तगी महाक मसामा की लेफम फावबा हेलीकॉप्टर तोंगतुना चटले स्टेट असिगी सरू अयामबदा लॉ एंड ऑर्डर की फिवम दा खुदोंग थिनिंगाई ओइरे लेंगाक लेबाक असिगी PM ना मणिपुर दा चटनबगी मतम असि करंबा कांदा फंगनी रूसिया अमदी यूक्रेन की लाल लेपले हाइना मियोय क्याना PM थागतपसु लैखिबनी अदुबु मणिपुर की मतंगदा ngasi फावबा PM ना तुमिन्ना लेसिनबा असना महाकी क्लेम अदु ओइदबा सासिनबनी हाइबा मायक सेंहल्ले
Leiba asigi tongan state amadi malemgi mafam kyada PM na satuna thoram kaya yauri. Adubu irangi saitheng mayoknariba Manipur gi political leader natraga civil society organization gi miyoi amataga ngasi phawba PM na unaba leitre. Modi na saitheng mayoknariba Manipur miyam gi awaba khangsinadana leithokpa simak thamoi sokningai ni hainasu Joyram Ramesh ki post asida panki. Paulo Bachaluba Paumida Central Forcing na Kutarak Pi Tawangbo Amjo Amadi Izem na condemn Taurakle. Amjo Amadi Izem gi President Singapore Tadorokpa Cherol Aman High Impact TV gi reporter Anibu Nahanumidang Pungtara Rom Tarakpa Doi da Kwakaitel da Miyangi Protects ki Pau Simakata Daminase. Paulo ba sanglubada CRPF ki personal sing aduna tamthina phurak padanatana phajadaba wahewata kayamarum phongdorakhibani thawdo asigi matangda UGM amadi amjugi apunba mifam ama pangthoktuna thawong adubu condemn tawki loinana thawdo asigi matangda FIR amasu pananaba warepna kibaga loinana mara leibasingi mathakta action lokhatkadabani thawong asibu yaningdaba phongdokpoina pause khudimaki editorial column hanghanduna khongjang sangsilagani loinana watho asi athubada loisinana bagidamak mari leinaba authority na thuna yangna mara leibasingi mathakta action lokhatkadabani haire. Sahi ani helaba irang aslamaram oraga kuki khulsinga tainaba singkhong singyada leibasing yauna Surasanpur Kangbai Kangpokpi Modbung Kangla Tombi More amasung Tengnopalda sahi kya lereklaba miyoi lising humfurom lanjena rakpadagi tongan bam fam da hangliba relief camp chahum rom da awaba kya khangtuna ngasi phawba leiri. Asiguma phibam asida lengakna IDP singi tengbang sel amadi atei sana thaknaba polam sing matam sana phanganriba asi yamna laibak thibani asigumba thawong asi miyoibagi lisat nate asida sunatna district administrator kharagi makada hangliba relief camp sing panari by staff kharana yangsinba chatpada relief camp ta leiramdaba inmate sing IDP list tagi kakthat pahaibasi yamna haksina lawfam thoi haina All Manipur Nupi Marup na Phongdorakli. Nupi Marup ki Secretary SS Punimasi Devi na Thadorok Pasirol Amana Hai Yam Nangakli Badi Mamangi Lengak Matamda Surasanpur Amasung More Degi Lanjelakpa IDP Khara Langol Game Village Quarter da Sangjafam Pirambado Athobada Quarter Adu Thadok Naba PWD gi staff Kharana Akanba warning Pirakle Haibasine. Kanasu Masa Masagi Mayum Thadok Tuna Topada Tangduna Hingba Nate. Araiba khara sa thaklaga masagi mayumda leitana hingbasi miyoibagi machatni haibasisu ngasigi lengak na khangpham thoi ngaihak leitana IDP singda mipai thabaiba pohanbagi mawong khudaktagi lepkadabani athubada IDP sing masa masagi mayum inkolda hanjil hanarba governor in council gi lengang na khanaba thorang paikhatkadabani hainasu phongdokhi Kukizo Marnarco terrorist amasung Kukijo bureaucrat officer singna sahi ki hasang na sem saraba tungda Manipur High Court na pikiba direction amagi wahanthok lan na pauthok tuna kumjali sing ani kulhumdoi gi me thadage travel solidarity rally satkibani rally aduki khudong saba lauraga Kukijo militant singna atamna na maitai singda landaduna Churasanpur Kangbai More Kangpokpi Kangla Tombi amasung singkhong singya talaiba maitai khul singda Nomay amasung bom kapsinduna tanthok labatungda yum kaya mai thaduna tangoi ohlan kibani haibasi governor na khangpham thoi haire Arambai Tengol gi fighter commander ni haibasem Colonel Sahini Futaruk nahanumidang CBI amasung state force ke apunba khutpu amana Imphal gi mafam amadagi fakraba tungda paksana satharakiba khongjangi manung janangrang
Kaching district ki tongan ba mafam kya dasu lambi thingduna chawna kaiba pikre. CBI ki team amana nahan ahing Imphal gi mafam amadagi fakiba Rambai Tengol General Headquarter ki Army in Chief Assam Colonel amadi Tengoloi mari athubada condition yaudana thadokadabani haina taksinduna ngarang ayu anganbadagi hongna Yaripok ki miyamna akan mukhongjang sangsinbaga loinana Yaripok Police Station da Thomson Craig. Bisnupur Assembly Constituency ki manung sanbaning thawkhong Tawpokpi Upokpi Khapo Sangbam Nacho amasung Nacho Panthonggi yamlaba miyam Maira Paibi amade Rambai Tengol gi Tengoloi kyana saruk yaduna ngarang ning thawkhongdagi Bisnupur phawba miyamgi khongsat Satpaga loinana Deputy Commissioner da miyamgi pamba warol taruk yawba memorandum su bisinkre. Imphal West District ki mafam amadagi nahan numidang Rambai Tengol gi thawmi khara security force ki apunba khutpu amana phajin kibagi thawong ado yaningde haina Manipur People's Party MPP nasu phongtorakli. Ising isauna mayum makai choon khraba mafam kyada koina satuna sana thakna ba yauna Nomada Sangdraba Yadam Folam Sing Mateng Pangwi Tabak Lepton Sathare, Tabal District Manung San Bahirok the West Toba, Eco Network, Manipur ki President, Sintangamba Laisrom Natadropa Serol Amana High, Laimarembi Village, 11 Federation, BELF, Apun Bagitona, BELF, Laisemba, BELF, Hirok Part 3, GP, Ikop Ningto, BELF, Hirok Part 2, GP Humanity Service Foundation amasung Eco Network Manipur khusamna duna polam sing yenthokhi bani hai makha tarakpada mapangiru pau sing taminasi America ki President Donald Trump na kanba mong the pressure pirak padagi Iran da leriba nuclear plant sing yang silagani haina lebasi ki President Mansud Pezesi kianna phongdora kre Israel gi nuclear secret file gi arwan athopum namak Iran leba ki manakta yaurakre haina phongdoragli Malem gi khwadi gi matik mayai kanba teng leba singi ming Lauthorok pada India yaurakidre khwadi gi matik mayai leba teng leba singi ming mathang sina America, Russia, South Korea, Germany, UK, Israel, France, China amadi Japan na singba yauri America ki President Donald Trump na leba asida lona thumna sangsinduna lerakhiba mito miransa singbo phana bagi satharakpa immigration rate ki thawong yaning thaba phongdoktuna America ki mafam kyada paksana protect sathakre America ki President Donald Trump amadi billionaire Elon Musk ani gi marakta akan bamong da khanarak libasin maram oraga America da chawna mangsa balakada bagi mami urak padage Leba asigi political party singilu singba singna khamna ba haijakre Trump na Elon Musk ki company singda America government piriba senthang sing kaklagani haina su aki akhang pi khropani America ki President Donald Trump amadi billionaire Elon Musk ki khanaba nomonomogi hengalakli Elon na Trump ta chobo maral ama siraduna bomb pokhai halakpadagi US ki politics ta sauna irang thokpa haukre Sainagi metro station singda sumnagi minute manga nungsina konbada lupa satruk lobi sanabi leba asi nupi singna yamna pamnarakle sanabi asi work pressure amadi lanai yoiba awaba kya nanglaba nupi singna yamba si yamna pamna pangthoknarakle haina report amana phongdorakle sanabi asi sainada men Mam sarga khangnei chanabi asigi matungina awaba nanglabi amadi wakhal leitafam
खंगद्रबी नुपीसिंगबु मसक मतौ फजबा मसा फबा नुपासिंगना यामना नुसिना मथानुंगदा चेजेटना मिनिट 5 रोम कोंदुना वाबादो कोहननबा होनबनी मसिगिदमक लुपा चट्रुक चार्ज ओइना लवी हाइरे पाकिस्तान दा सखंगदबसिंगना नुपीसिंगी स्कूल बॉम कापसिंदुना थुगाइख्रे हौजिक फाउबगी ओइना लुफ अमतना मखोइना तौबनि हाइना फोंदोरकपा लेट्री पनबा याबदि सही खरासिदा पाकिस्तान दा लेबा नुपीगी स्कूल चामरीगा यांखैरोम थुगाइख्रे हाइरे पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीरना लाइन ऑफ कंट्रोल LOC मनाक नकना लेबा पाकिस्तान की आर्मी सिंगना लेरिबा पोस्टसिंगदा लाक्तुना यंगसिनख्रे हाइरे कनाडा की जर्नलिस्ट नुपी मोचा बेजिरगन कौबी अमा खालिस्तान सौगतपा मियोइसिना हातननबा होतनख्रे यूक्रेन की लानमिसिंगना रशिया की ख्वादगी एडवांस ओरबा मतिक मयाई लेरेबे US-U-35 फाइटर जेट कापथकीबदगी रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन निंगबा कायरे हाइरे यूक्रेन अमदी रशिया की बॉर्डर एरिया दा थोकपा यामना ngakpa थौदोक अमा ओइना उसेक्सना मखोगी मकोल साबदा फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्नबा थेंगनरकपदगी अंगकपा पोकनरे उसेक्सिंगना मखोगी मकोल साबदा फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्नरे हाबसी यूक्रेन की ड्रोन न लौबा फोटो अमदगी खंगलखिबनी सही अहुम हेलबा यूक्रेन अमदी रशिया की लान मखा ताना सही अनिरोम सोनखिबा याना लेरी हाइना रिपोर्ट अमदा हाइरे कोलंबिया की सीनेटर अमदी प्रेसिडेंट की कैंडिडेट ओरिबा मुगुएल उरिबे कापतुना हातननबा होतनरमख्रे लाइबक थीबा थौदो अदुदा नोमैना पानबदगी हौजे हौजे हॉस्पिटल अरुबा फिबम अमदा लाइकनरी जापान हौजे हौजे खोंजल यांगना सारिबा तरुक सुबा जेनरेशन की फाइटर जेट अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना मपुंग फाबा ngamdनबा होनरख्रे हाइरे अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अमदी बिलियनियर इलॉन मस्क को यमेन दा लेबा अल कायदा की मसा लोइसंगी लुसिंगबा साद बिन अतेफ अल अवाला की कौबा मियोय अमना हातकनी हाना की हलक्ट्रे अवाला की हारिबा मियोय असना ट्रम्प अमदी इलॉन खक्तना अरब कंट्री सिंगी लुसिंगबा कयासु हातकनी हाइना वीडियो की खुथांगदा की हलखिबनी रशिया ने यामना थाजबा मरुप ओइबा लेबा अमनी हाइना खंजरिबा चाइना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बु चाउना मिनम बिरम लेहबा वाफम फोंदोरगले इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ना गजादा हमास कुंबा खुलाई पाइबा लुफ अमा था खरा की ममांग की हमास की मैक थबक तौहंदुना लाकली हाइबा यासख्रे नेपाल की हाना की प्राइम मिनिस्टर ना माधव कुमार बाबा रामदेव की कंपनी का लैंड डील तौखिबा मतमदा सेल चाउनु चाखि हाइना मराल सिरख्रे अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दा अतोपा लेबाकसिंगदगी लाइक तंबा लाकपा यारोय हाइना अथिंगबा थमकिबा अदुगी मायोक्ता कोटना अथिंगबा दो लौथोक्तुना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दा फॉरेन की महिरुसिंग लाइक तंबा लाकपा यारगनी हाइना फोंदोरख्रे पनबा याबदी अमेरिका की प्रेसिडेंट ना चाइना मचा खया लाइक तंबा की मिंगदा अरानबा थबक या तौई हाइना चाउना मराल सिरदुना वीजा थिंजिनखिबनी पाकिस्तान की मिचम मियाम चाब थकप फंगदबगी अवाबा मायोकनरबसु लुसिंगबसिंगदी फॉरेनदा फुरा दलान सादुना लेरी हाइना रिपोर्ट अमदा फोंदोकली इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लेबासिगी लुसिंगबा हेक ओइरखिबदगी ngasi फावदा पाइखलखिबा थबक थरम सिंगी मनुंग चन्ना नुपी सिंगी सेमिलोन हेंगल हननबा खनबा थोराकया पाइखख्रे दिल्ली यूपी राजस्थान अमदी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जून 10 कन्ब नोंग सुरब याई हाइना इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माइकैदगी थादोरकपा रिपोर्ट अमना हाइरी रिपोर्ट असिगी मतुंग इना अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय अनुचिंगबा स्टेट सिंगदा लाक्लिबा जून 13 दगिना 13 फावबा कन्ब नोंग सुगनी लोइनना मणिपुर नागालैंड अमदी मिजोराम नचिंगबा स्टेट सिंगदना जून 10 दगिना 13 फावबी मनुंगदा कन्ब नोंग सुगनी हाइनासु रिपोर्ट असिदा मखा तारी अमरोम द साउथ इंडिया की तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल केरला मदी
Mahena Chingbam from Singa Juntarading Taramari found Manu Dakanbanu Sugani, Andaman and Nicobar, Urisha Haribo from Sing Asidasu, Junma Pandagina Tarani Toy Paba, Nong Surabaya Heidi. India Amadi Mongolia Marakta Mari Tamnabo Narakui Torang Tosel Kaloinana, Leba Ani Sigi military Mapangal Kakana Bagi Pandam Tapunbu military war exercise, Baktokre. Haukiba chahi kayagi mamangdagi Pakistan na terrorist singbu sogatuna lakpa si yenglaga malemgi miyam na manapi phamthoi haina karem ka thaina duna Pakistan gi lusingba singda Congress ki lusingba Sasi Tharoor na ikaiba pikre. Haukiba chahi taramathoi asigi manungda India ki oina lairabagi pankhaidagi miyoi crore kunda taret lom tholakpa ngamkhre haina report amada hairi. Indigo flight 6E245 ki engine yarakta badagi plane asigi pilot na yamna haising na operate tawbadagi kairam gadawraba flight asi kanpa ngamkhre haina Kolkata dagi Ahmedabad tamna paigadaba Indigo plane adu ayuki pung taruk dagi pairaga chorak na ayuki pung 9 minute 35 taba matamda Ahmedabad ta thunglagadabani Indigo gi authorities singna phongdorakpagi matung ina Kolkata dagi Ahmedabad tamna paigadaba Indigo gi plane adu take off Taramdai da engine fail oirakibani haire. Indigo 6E245 flight asigi engine asi ikhang khangawdana matau karamna yarakidabano habigi matangda khanaba team ama honabada thadanariba yamlaba senpham sing phanghaunaba honarakpadagi malemgi leibak sing marakta cold war tholakpa yabagi fibamda lakhibani. India ki tongan vestige COVID-19 laina laichot lepalaitana sandorokpadagi subnagi numit mapani gi manungda miyo yangkhai nipan sikre loinana numit 13 gi manungda COVID sandokpi sang sisada kulumdo gi sangda yaurakre. Report asing matung India ki oina COVID-19 na naraba miyo lising taruk sukre haukiba pungkun ga mari gi manungda COVID-19 na maram oiraga miyo taruk laichidre. Makhatara pada sanabagi papisare. India ki junior nupi hockey team na nomaisi numita Belgium bo pansil ahum anida maithibu piduna European tour gi campaign haudokre. Belgium gi city da hockey center F excellence da sanaki ba match asi horakpadagi team mani gi sanaroi sing akan lamba mayok naduna sanaki sanabi taramathoi suba minute India gi sanaroi sing na satharak petek amada gita yadapna match ki ahanba goal taduna pansil ama sunada mangjil tharaga ahanba quarter loisinki. Sumal Gil na lusingba India ki team Jun Kundagi Let's ta England ga sanaba haugadoriba match mga gi series ki mangundana Lords ta training sathaba haukre. India ki face Kwakjet Jasprit Bumrah Prasid Krishna Mohammad Suraj amasung Astif Singha loinana anaba captain Sumal Gil Rishabh Pant amasung all-rounder Ravindra Jadeja head coach Gautam Gambhir gi makhada training sathaki. Rohit Sharma amasung Virat Kohli pothakraba matung Sumal Gil na India gi 53 suba test captain oirakpani mahakna lusingduna naha oiriba side asina kumjal 2008 ki matungda England gi mathakta ahanba test series mai paknaba midyang thamli. Taiwan Athletics Open lisingani kun mga gi nomaiji numita pangthokiba nupa javelin throw inventa Rohit Yadav na gold medal lawduna India na competition asila makhata na fazaba ngamli. Paris Olympics bronze medalist Kusalega loinana Ila Behnil lakliba lebaw pokpa dumitagi Munich da hogadoriba international star shooter singna saruk yagadoriba season gi ahum suba ISSF World Cup ta India ki squad lusing gadawri. Badminton number 1 3 Denmark ki Badminton world number 3 Denmark ki Anders Antonsen na nomaisi numita career ge ahanba Indonesia Open Super 1000 badminton tournament ki title lawre. South Korea gi An Se Young na anirak subo ina nupi ki singles title lawre.
Italian Pierre Sara Irani amasung Jasmine Paulini na French Open 2015 gi nupi doubles title lawkhre duga veteran Marcel Granollers amasung Horacio Zeballos na nupagi doubles trophy lawkhre. India gi number 1 nupi squash sanaroi Anahat Singh na PSA Award 2015 da Women's Challenger Player of the Season amasung Egypt ki Amina Orfi ga loinana Women's Young Player of the Season Award yenakre. Kylian Mbappe amasung Michael Olise na satkiba goal singi matengna France na Germany bu pansil ani sinoda maiti bu piduna UEFA Nations League ki ahumsubu position da laikre mesasi horakpade yumbu Germany gi sanarusina kudum sanki adubu ahan bahap ke roiba minata Saumenina teammate Kylian Mbappe vidamak semlakpo kudong saba mada goal onthoktuna France na pansil ama sunoda mangzil thahanki. France semi-final da Spain gi makuta pansil mari mangada maiti hoki aduga Germany na Portugal gi makuta pansil ama anida maiti banang hobane. Laksa Seorana Kinal Chennai bu pansil ngakpigani nifu ta maiti viduna Madhya Pradesh Academy da sathariba ahum suba national shotgun selection trial gi nupagi trap event ki final da mako oikre. Indian Olympic Association IOA ki mihu sing yauna London da Commonwealth Sport Official singa unaduna Ahmedabad ta 2019 Commonwealth Games yumbu oinabagi mari leinana masigi framework amasung process ki matangda khanakre hairi. FIS Hockey Pro League 2019 gi match amada India gi nupa hockey team yumbu Netherlands ki makuta pansil ama anida maiti khre. Manipur State Badminton Association amasung All Manipur Football Association asiduna panthokadaba Inter-District amasung State Open Badminton Championship aduga Premier League loinana Senior Women's Football League matam kaktana hi thokle haina State Association sing asigi cherol na khangalakle. Harry Kane na England gi mai ngaktuna yamna wana asonba Hendorabu pansil amba sunoda maiti ba pikre. Amadi Brazil forward Neymar COVID-19 positive oire amasung hojik lain sathari haina magi club Santos na thas numita phongdokre. Wislak pada maroiba pau amana. Etigi lusing ba phaki bagi ihona tapak talanbung ole. Asem Canal CBI na Guwahati da pukre ngasi fawbada lengak semna na bamyamna kan WAHONG thamkre. Exam amadi amjuna condemn tawrakli. Thogli beirang asita ngang ama sokpadagi aruba fibamda laikanari. India lengaki maikei khaiba thoksilasi amatoina thengnamina mathau tare haina amukona phongdokre. Phajin kiba tengoloi sing thadokadabani haina MLA kunmanga na governor unatuna taksinkhre. Matang sada bandi mathong huktaba thawongi haina MLA Lokeshwar da phongdorak. Hemanta Kumar ningobagi viral kati phongkhre saumayok nariba singe awaba koknana bathabak lokhat piu haina appeal tawrakli. Amadi law graduate loiraga UPSC gi exam thaningi haina handaki higher secondary exam da mark wangna phonglakhrabi mahairoi panthoisna na phongdorakli. Bijariba pausing asing loina na hauji ki dinuti gi phongliba pause singdai lokthok saba maroiba pausing miyam bijaba losinjari makhatara pada matamathang WAPHAM amadi RASHI gi tharom nemla thangjundagi mutamina se kumna ko hauji gi dipusparani laishom namu kahna kurumsare.
अहमक्तदा मियें ताबिरिबा मदी ताबिरिबा सिंबु निर्मला थांजमना तराम नोक्चरी कोनोना खुरुमजरी पुदुना लाक्चरीबा से मतम की वाफम अमदे राशिफल सिगी मतम की वाफम दा अथुबदा हंजिन हलो हाइबसे थबक द ओंथोक पचुंगनी चई अनि हेलबा मणिपुर की इरांग दा खम थेंगना अवाब नंगलिबसिंग असी लांजेना दुना लैरिबा साफगदब मफम येंगलगा चंगजफम लौदुना लैरिबा रिलीफ कैंप ता लैरिबा मियोइसिंग असिनी हाइबसी खंगना खंगना मणिपुर लेंगांगना अवाब तारबसिंगदा अवाब अमुक पीबगी थवोंग चथरकपगी पाउ ताबदा मियोइबा अमा ओइना स्टेट असिगी मिपुम खुदिंगमंगना पेनरमगदब मानदे मरमदी हौजिक लांगोल गैम्बिलेस दा चंगजफम लौदुना लैरिबा मोरे लंबी चुराचानपुरदगी लांजिलकलगा लैरिबा सिंगबु लेंगांगना ऑर्डर अमा थोक्तुना मफम अदु थादोक्तुना चतखिनाबा खंगहलकपदगी पेनद्रबा खोइसाउनरबा चंगजफम लौदुना लैरिबा सिंगना तोंगान तोंगानबा वाफम कयामुक मणिपुर लेंगाकता थमलकलिबा सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी मरु ओइबा वाफमदी लेंगाकना मपुंग फाबा सिक्युरिटी गा लोइनाना अथुबदा युमदा हंजिलहलु हाइबसिनी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना लांदारकपदा ख्वाइदगी हेन्ना खुदोंथिबा नंगलिबा स्टेट असिगी मफम सिंग असि चुराचानपुर अमदी मोरेगी मैतै कया लैकाइगी मियामने हाइबसिंग असिगी मणिपुर लेंगाकना खंगना करी मरमगी अवाब पीरिबनु हाइबगी वहंग हंगनिंगाई ओइरिबगी मरमदे लेंगाकना हाना थौरांग तौरगा लैफम सिलगा हौजिक लैरिबा मफम असिदगी होंदोकलो हाइबगी ऑर्डर दा यादबगी मवोंग ओइरबदी थबकी वाफम सिंग असि हंगलम लोइदबनी अदु मियोइबगी लिचत की वांगमदा स्टेट लेंगाकना हौजिक तौरिबा मवोंग असिदी यामना लैबाक मचा तादबा मियोइबगी मिनुंगशी गी वांगमदा चथरकपा थवोंग ओइरे हाइबदा लालोइ खले मियोइबा हाइबसी सांगादगी खरा हेना खंथबा ngamba थवाइ पानबा सिंगी मनुंगदा अमनी हाइबसी मिपुम खुदिंगमकना खंगनादुना लैरबनी अदुबो हंदकी मणिपुर लेंगाकी थवोंग असिदे लमदम असिगी ओइना यामना लाइबक थिबनी हाइबा याय नाकल अमरोमदा कुमजाल लिसिंग अनि गा कुनगी होमदगी मे अहोमदगी मयुम मकै थादोक्तुना हिंगनबगीदमक लांजेनरक्तुना चंगजफम लौदुना लैरिबा सिंगी मनुंगदा वखल लैना नाबदगी मसा मथंता सिजखिबा कया याउनख्रबा मतुंगदसु हौजिकसु वखल लैना नारबा मियोइ कया अमुक याउरी असिगुम्बा क्या असि लैना हंदक अमुक चुराचानपुर अमदि मोरेदगी लांजेलकलगा लैरिबा सिंगदंग असिगी मणिपुर लेंगाकना ngami हाइबगी मवोंगदा गवर्नमेंट ना अतोपा लैफम अमा सिंद्रिङैदा हौजिक लैरिबा लांगोलगी गवर्नमेंट प्लॉट के होंदोकलगा चटखिनबा लेंगाकी ऑर्डर थोलकलप्पा असिना मरम ओइरगा मफम अदुदा लैरिबा मियोइसिंगदा अवाबगी मथक्ता अवाबा पोलुम अमा हपचिलकपदगी लाइबक थिबा थौदोक थोक्तुना मसा मतोमता वखल लैना अमुक हेना नारक्तुना सिजबगी थौदोक थोलकपा तारबदी ngasiगी मणिपुर लेंगाकना टेकचाक पुगदौरिबरा हाइबगी वहंग हंगनिंगाई ओइरकले मरम अदुना लेंगाकी ऑर्डर खली
लेंगाकी ऑर्डर असी खरा खंथरगा अवाब तारबसिंगीदमक यंगलगा हंदोकपा चुमगद्रा खले मदु नत्रबदी मपुंग फाबा सिक्युरिटी गा लोइनना अथुबदा युमदा हंजिलहलु हाइबगी वाफम असी अथुब लेंगाकना थबकता ओंथोकपा चुमगनी मसिनी पुजरगलिबा मतम मतमगी वाफमदा मखा तारकपदा सी राशिफल अमुक मयाम पुना तामिनसी राशिफल असिबु इबिरकपा इबो पिसक निंथौजाय एवार्डी एस्ट्रो एंड पालमेट पौना बाजार इम्फाल अहनबदा मेष राशिदा चेक्सिन होनजगनी पांगथोनिंबा खरादि पांगथोलगनी कलक पयंगथिबा हेंगलगनी अचौबना चानबिबा सागैनि यंगथिबा नुमिनि पाखंग लेसाबिसिंग ओइना लौदौनगनी महिरोइसिंग ओइना वखल फक्चिनगनी वृष राशिदा तिनबसिंगदगी तोखाइ ताबा सेल फंगबा चटपा मानबा नुमिनि वा ngang हिसिंगनी ममल यामबा पोट लेबि याबा लमलानबा सिंगना नुंसिबिरगनी पाखंग लेसाबिसिंग ओइना वखल मानरोय महिरोइसिंग ओइना पुकनिंग चंगलोय मिथुन राशिदा वखल लांगबा अमा नत्रगना अमा खनबा नुमिनि सेल फंगबा अनव पोट लेबि याबा नुमिनि लुचिंगबा सिंगना चानबिबा मरुप मफम फगतपा नुमिनि पाखंग लेसाबिसिंग ओइना अमता ओइरगनी महिरोइसिंग ओइना होननिंगनी कर्कट राशिदा चेक्सिन होनजगनी थौरंदि पांगथोलगनी मरुप मफम फगतपा मतेंग पिबिबा हेंगतपा ममल यामा पोट लेबा याबा नुमिनि पाखंग लेसाबिसिंग ओइना नुंसिनगनी महिरोइसिंग ओइना लौसिंग हेंगतलगनी सिंह राशि साउदबा तपथबा फगनी सेल फंगबा थबक मचा मचा पांगथोकपा मरुप मफम फगतपा लमलानबा सिंगना नुंसिबिबा नुमिनि सकखंबिबा हेंगतलगनी पाखंग लेसाबिसिंग ओइना वखल चानगनी महिरोइसिंग ओइना बोडी चाखटलगनी कन्या राशि तिनबसिंगदगी तोखाइ तागनबा अरानबा ताबा नुमिनि सेल फंगबा चटपा मानगनी थबकति पांगथोकलगनी कलकपा मीसु लेरगनी इमुंगदा चरांगनगनी पाखंग लेसाबिसिंग ओइना नुंसिनगनी दुगा पाखंग लेसाबिसिंग ओइना लौ तौनगनी महिरोइसिंग ओइना होननिंगलोय तुला राशिदा चाखटपा फगतपा थबक खरा पांगथोकपा मिंचत हेंगतपा आइगी मी मसिंग यामखतपा मतेंग पिबिबा हेंगतपा अरापा चटपा कानाबा फंगबा नुमिनि पाखंग लेसाबिसिंग ओइना नुंसिनगनी महिरोइसिंग ओइना लौसिंग हेंगतलगनी वृश्चिक राशिदा खुदोंचाबा थेंगनबा थबक खरा माइ पाकपा सेल फंगबा पोट लेबा याबा मिंचत हेंगतपा हकचांग वाखल फगतपा नुमिनि पाखंग लेसाबिसिंग ओइना मतवरगनी महिरोइसिंग ओइना वाखल चाखटलगनी धनु राशिदा असावबा पेंदबा हेन्नबा हन्नबा नुमिनि सागैन यंगथिगनी यंगथिबा लौथोक चाथोक पिननबा हेंगतपा नुमिनि मी लोइनबदी चेक्सिनगनी शांति लेरोय पाखंग लेसाबिसिंग ओइना वखल चानरोय मानरोय महिरोइसिंग ओइना होननिंगलोय मकर राशि वाहै अकनबा सिजनदबा फगनी तोखाइ तागनगनी सेल पिथोक पिसिंदा हैसिंगनी चंगजरकपा कंखलुगनु लमटु चटपा चेक्सिनबा फगनी पाखंग लेसाबिसिंग ओइना मुक्नगनी महिरोइसिंग ओइना वखल फक्चिनगनी कुंभ राशिदा चेक्सिन होनजगनी थबक खरादि पांगथोकलगनी मरुप मफम फगतपा मतेंग पिबिबा हेंगतपा नुमिनि पोट लेसिनबा यागनी पाखंग लेसाबिसिंग ओइना नुंसिनगनी महिरोइसिंग ओइना लौसिंग हेंगतलगनी अरोइबदा मीन राशि पांगथोकपदा लुना थोकपा पांगथोकपा मरुप मफम पाक चाखटपा सेल फंगबा अथापा चटपा मितिनाबदी कानाबा फंगबा नुमिनि पाखंग लेसाबिसिंग ओइना मत ओइरगनी महिरोइसिंग ओइना होननिंगनी मसिनी पुजरकलिबा मतम मतमगी वाफम राशिफल न्यूज़ फोंगलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोकचबा मरुओइबा पाउ ताबिरिबा अमदि मियेंग ताबिरिबा सिंगबु निर्मला थांजमना अमुकाना खुरुमजरी Admission open. KM Blooming Higher Secondary School. Khangabuki chaliba sayesigi academic session 2025-26 ki oina class 11 science masung arts ki admission form thajari. Handak pangthok ki higher secondary examination 2025 ta chama pass tokiba high distinction da satra kaya putokiba loinena numbers of letter marks satruka mabudara ga tare chakkiba adugumlaba school asigi pijariba tongan ba khudong chaba sing adudi nupi amasung nupa gi tongan ba hostel gi facilities loinena hostel asida tongan ba subject singi free
free coaching classes sing pijaduna well qualified or lecture singna takpi tambiri loina na net amasung G examination gi foundation gi guidelines kaya su pije amadi chaliba chahi asigi admission da piriba khudong chaba sing adudi grade A fanglaba satra singda free studentship for both class 11 and 12 free hostel facilities for 2 years grade 2 fanglaba satra sing gi oina free studentship for class 11 half admission fee and tuition fee for class 12 exemption of half hostel fee for 2 years grade B1 fanglaba sing gi oina full admission fee and half tuition fee exemption for class 11 pre admission fee plus 6-month money fee exemption for both class 11 and 12 for internally displaced student IDS related to recent communion classes. Loinana orphan specially able siblings of widows must be supported by relevant document. Maramasina nauna class 10 pass torba satra singna adom ge apamba course khanbiduna piriba kudong saba sing asi lobiduna ming chanbiba yare. Maraga sida handak tapang thokiba bosem na loba SSLC examination 2025 ta apumba mahiroi chahum ge tarahum gi manungda chahum ne yamna phajaba mark loinana chawna mai palaktuna pass percentage 95.86 oibang amlakhiba asida school asigi maikedi managing committee osa sing amadi apumba staff sing gi maikedi harau taraba nungaiba phungdokchari. Perfect college or university thibiriba hausi madugi damak thoina waningai oidari Manipur edu mentor na miyamda yamna kanagadaba amadi nungaiba pau ama pujarli English singani kun manga gi oina admission guidance ki khudong chaba piba hojari India gi oina top college sing khanba amadi